Бүгүн кечки саат 19:00 карата маалымат. Кыргызстандан барган куткаруучулар Кахраманмараш шаарынын 12 Сухбат жана Баалыжан районунда бузулган имараттардын урандыларынан издөө куткаруу иштерин улантууда. Куткаруучулар тарабынан 70 жарандын сөөгү табылып чыгарылды. Çok Allah razı olsun. Herkesin eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı kardeşim. Bitirmeden gitmeyelim buraya. Biz birimizin işte ortaya Bitirelim. Ondan sonra yani şimdi bak. Bugün bitirelim. Çıkalım. Siz bitirin. Siz. Tamam. Bitirelim. Tamam. Tamam. Tamam bitirelim. Bizden Kırgız'dan kurtarıcıları